Hello guys, Nangsouh Tongmo Khupor, Phrung Kaham channel ke tini bo do ke chongnai leida tini ke amra no sayek thari nai tini ole tre ni khupor ba tre ni kaumalo ungya tini yo ke specially je YouTube channel tuye tone ronbo pandawo Keha Siyag nai ma abono tuye se sayek thari nai je bro YouTube channel tongnai ba YouTube channel ni chingyo sasuko rangkho puja jugai tonai ro chung Joto boma samono khionai nawo ake boma ni khupor no Siyag nai nawo ke aboke bukti ma inke US tax form ni kau mano tui se tini bo video amrau joto no sisa sayek narinim chupio paha details kiem abo US tax form let manbo pandawo chong submit khani now ake abo no khiyang asingke ma ongnai ake briefo ni jorao khiri ongnai abo joto suro no na paha step by step sapayek narinai paha saspayek narinai ngabon bo pandawo naro je youtuber ke ongi tonai rao naro bahabu le sifono sipaik na ye macho ake bahabu le siso ya ke ongi tonai rokno tongmayu kabon bo pandawo siya ko ke ongi tonai rombo pandawo phone ra wan nai naya naro tini bo video naiye naro umchi mai nai ake tini bo video ke practically le amro no phnu ya nai practical phnu ya konai bo video tre ke ha video ke chom practical nai nai maming ke tini pa ha bono saspaye abo practical bo phnu ye to hasin ke video lawi thonai mon bo pandawo kabon bo pandawo US tax info boma chong skang ni chiyo no live hemo borsirong chiyo no chong abo form no submit ma khiyo himbar photo ke uchi ha mail so pai phimi bo borsini msiyo US tax form submit khiru ya hasinke tax bang ma tayo nai ungya khebale payment phono phol ungmayu ye ke ha mail ke mon bo pando khiye ke bo ke specially joto je channel monetization open rombo pandaw se channel je income nam ke ongi tone rombo pandaw se khyabudi no ITO fo ke ha mail so pai ha ke mail o pori ti nai ba abono khyaunai nangmode nangya da abono kahama ke pori so ge nai ha ke mami ke scan ji already submit ke pai mo umi aboke ke pa ha form fill up ke pai submit ke pai fi phone no tau chitre wa ha ke nai nang ye thang ha abo je taw browni update ta mail pi mo de yo ha sinke ke abuni ba pando no na ro jo to chongpai to mayo scout chi pho ba fill up ke pai mo already submit ke pai mo statement ni tre wa ke na pi nai ye ke abo ongya scout je ke pai nai ro scout na ro abo form no submit ke pai pho uchi ha na ro tre wa ha form submit ke samni na pi nai abo ha sinke se now ni je US tax info abo valid tonai abo je approve wa tonai inke abo ya hasinke maungai borobro bangma sapaye tinyo taw no na sisa saye narinai borot mat mama khenai chong inke bo update ke bo no ha US tax requirements for YouTube earnings je YouTube jio earning kheye tonai ba YouTube jio rang juge tonai rok sule bo US tax bo submit khenai na khopnai moma ke ha message inke Borrower browse how important. Make sure you submit a tax form and if eligible, claim a tax treaty benefit by December 10 each year. Ke borrow je browse hamone hasinke December tal borsi boyoni je borsi konto December tali msiyo ke tabo borsiyo submit ke hasinke bo borsiyo je o hasinke chung December 10 nimsiyo December no khas halchimani msiyo abon iskamo chung bo ke ha US tax form abno submit ke ye chon jai khiru ni nangai ke December lai ha singke boro maunai abo phona brau samo tongo ke aboro ke boro tausa tola chung thanglera na ke boro nai je boro ke brau sapio tre boro sao bono je date remoni sinyo khiru ya singke if tax info is not provided by December 10 Google may be required to deduct up to 24% of your total earning worldwide ke boro je brau samude singke abo form no submit khiru ya singke 24% jora noni tax tayong mai je noni purthi bima nawo je earning khemo pa abo ha mano ni je tin jagan chingyo je tin jagan chingyo naiye earning phaimo asingke ta for example Indian chi US ni chingyo Bangladesh Pakistan chi je tin country chi nayo mo phono aboron chi je earning umo aboma 24% jora tax tayong mayo noni total earning ni msingyo ke abo se thawya 24% tax taimon ni logeyo go thayau mi hasinke noni payment ja ha mai khau ya no ongmayu payment for bro kon khmayu mami ke bo bron ke ha rights to broni yaw mar to abo khep nei ma inkha bo ba pandawa chonjo to je YouTuber ke ongi tone role bari ki nangnai bono je channel bai kahama ki channel no kuye channel chiyo sasu
earning health mai tonero bo pando specially Khupor Kaham se inke tauke bo je US tax for bo for Keha validity nangma songi tha skamo ke abo chung poilawo amkono keyo ke poilawo chung submit ke fu arfu oke moha arke ate in sayo yana kui arfu oke asu jora info sayo ya oke just US tax form submit ke na abo machu se phayo melo phayo ke abo dina chung pa ha complete ke peri ha bo process na ke tawbo taklai bo 2024 wa je bro mail wi phya chi ha bro chi update ri ha boro oke tauke validity nama senta tawano bo borsio wai hakiro asingke tele borsinei borsi thamya bu dong hak ma dong ha abo bro pa ha jai ke payeri nai asu jora bro validity tuinai inka bo pai phio chitre wa hanu submit kesam nema phong mayu ke boro bo sai suipai teo boro bro soye teo boro nai de boro samo asingke you will be asked to resubmit tax info every 3 years inke boro bro sawo nukha borsi tham boyo waiha tre waiha submit kesna ma tre waiha form fill up ke ye ristamo ne man bandawo non thingyo sungo mayu ye boro bro sai ke ye sapai ting tabon ba bandawo boro chomchi mayo chongta bo ta boro waiha submit ke pai reha singke nokha borse thamjora le chu tension kuri ke ye tungmayo nokha borse thamjora chu tension kuri ke ye chungchine YouTube AdSense account chu run ke mayo inke nokha borse thamka phya singke ta 2024 ha singke ta chu submit kero singke 2027 jora chu time mai nai 2027 jora chu bo ni ba bandaw tre moha tension la ni na ya ke ye samung tangmayo ke asu jora samung tang ke 2027 su pai phike uchitre wa hasung phike atwa chon je ta obreke ke set to sem atwa po bodike te wa submit ke ribike tre lokha borsi thamni chu time mai phinai ke bodike ye somi phlaulai ke ye chum boma samuno khyadai namai ke boma no sisa update je no sirinim chu mo ke bo US tax info ke bo ke bodike si tawo narom sipai to na time po je ang samo puthim bi manawo je income mo bo ha manawo je thin jaga ni bu ko nai tho ni video no nai je income mo nim yo 24% tax tayo ni maka bo ke je fu no US tax info submit ke yaw nai atho su tai nai himbar po US tax info bo je US tax form no submit ke pai mo ni yago ha sing ke je US ha torni nimsinyo ni je audience tong nai ro bro nai mo nimsinyo je earning umo abro nimsinyo se bro tai nai je sasu tax tayo ni ma ko ke bo se ja ha no submit ke ko ya singkele atole 24% totally ni no payment riok fee phono no payment le riok mayo arpo 24% deduction no payment yo 24% tai khai yo payment yo no mai nai ke bo US tax form no submit ke clear ke moha problem puri ke kheti ma sing ke bo je skamo break mai abudi ke no mai nai moha effect phayo nai ni YouTube earning yo ba ni AdSense so kabun ba pandawo anga sakio na ro kama kem chimai khaye sai ke no na ro bo kauno tu ye jisok me yamaro to me hasin kana ro to na comments de ke siri mai nai na ro comments de ke sumai nai question break ke nai ma ke nai ke tini bo video le practical le phusia tre wa ke ha video amna kaha ma ke sai ke phu pai ri nai break ye US tax form submit ke nai scoutio ke pai nai ro le break ke nai ake ja ha khia koro ne US tax form submit kiya ko Google AdSense account le tong thonai role breakable ta submit kiya nai abo joto su rono process ang no discount video ba trick ha video sapai khari nai inke tre thya ka amno ta usa clear khenim chu phio je bo US tax form submit kiya ni ma ke bo ke channel tong phi phono je YouTuber su channel tong phono pa channel tong nai roni su bo ye nam ya himba je bro YouTube channel tong for YouTube channel je earning kiya ni man bo eligible onai bro ba AdSense account ko sapai dinai bro browse boma samuno ke khiana YouTube channel to me asinke YouTuber on sinke bo samun khiana abo compulsory ya no YouTuber on tongpono ni channel tongi tongpono no ni channel o earning khiani mani ni channel eligible ungya ko ungi to me asinke abo samuno nung khini na ya inke training AdSense account bu ku samu kri ko ungi to me asinke bo samuno khini na ya AdSense account tio se bo ke samun phayo specially AdSense account asinke no ni channel kusaha plus AdSense account no kusa pai ya ni channel monetization criteria complete ya konis kampono AdSense account ko sapai temi ha singke ni AdSense account to me singke bo samale khenai no namai numpo ni channel earning ontho mi to arbo AdSense account to ke bo male khini namai inke bo se AdSense account ko kri ko channel of no moha earning ya ko earning ne mani criteria phono complete ungya ko ke onai role bo samunole kheya ye tongmayo ake je
earning khe tonero hasing ke bu rombo panda ke bo sabono compulsory makinai Keha Siyag nang biskao naro waisu ima tonai kabon ba panda dai phridoya chung khelaina naro je rungai bole naro khelamine ke je rungai rombo ye naro sisa naisini video amno video tu bi phunai practically ain phono khenai nano logi logiyo nano phono phumpai rinai ke tinini video le bono na baso je ang sayek harmoro nimsiyom chisu me yamuro ta sing ke naro tola comments ke sirdi ke chonche malai phina trevis kam video bodi bodi video tawo ke naro joto video na rai samon ching katho yanjora nai tumon ba panda no joto no khakchang